Veljko Belivuk, zvani Velja Nevolja, tražio je od pripadnika klana da prema Lazaru Vukičeviću u kući strave u Ritopeku budu posebno svirepi, rekavši neka pati najviše. I bili su. Prema iskazu svjedoka saradnika Bojana Hrvatina, Srđan Lalić, petookrivljeni koji je prema optužnici učestvovao u svih 5 ubojstava koji se klanu stavljaju na teret, peglom je navodno prelazio Vukičeviću preko tijela, a Miloš Budimir, trećeokrivljeni koji je isto učestvovao u svim pomenutim likvidacijama, zabio mu je drvenu dršku od metlje u analni otvor. Nakon toga su prema danjim optužbama sa Vladom Draganićem, koji se također tereti za učešće u svih 5 ubistava, Vukičeviću na silu u usta ugurali gumeno crijevo, pustili vodu i tako ga ubili. Vukičević je u kuću u Livadicama stigao naoružan pištoljem i Budimir je u obračunu s njim slomio prst. Ispravljajući ga isjekao se. Vukičevićeva je onesvijestio udarcem u glavu, poslije čega su ga prebacili u bunker. Šta se tu dešavalo otkriva komunikacija vođena preko kriptovanih telefona od 14. oktobra 2020. uveče koju je specijalno tužilaštvo dobilo preko međunarodne pravne pomoći. Budimir je u 19:50 slikao Vukičevića živog. Vidjevši sliku Marko Miljković koji je s Belivukom označen kao vođa klana, bio je zadovoljan, a Belivuk je tražio neka pati najviše, svi ko može, i nemojte mnogo po glavi, najviše po tijelu, ali ovog puta dajte 102% od sebe. Znači, hvala vam do neba. Krivo nam je što nismo mogli da radimo 2 akcije u isto vrijeme. Evo mi ovdje, brate, uradi smo trojicu, znači, eto vi tog tu, molim vas, znači, s 5 žila i dajte nam ga na telefon. Daj da ga, kad budete išli, daj da mu pošaljemo jednu poruku, brate, rekao je muškarac kojeg je Miljković imenovao kao Soprana. Tokom istrage pokazalo se da Belivukov nadimak na aplikaciji Skype. Miljković u jednom momentu pita da li je Laza živ i dalje ljut ili se odljutio. Da, brate, ne znam šta je, toliko sam te tukao da ne može da priča, a naprskao sam u bulju balistolom. Pa sam ugurnuo dršku od metlje u dupe, brate, pošto je pucao pored mene, to jest htio je u mene, a sva sreća nije. Jebem li mu sve da mu jebem, odgovorio je Miloš Budimir. Miljković je zatim prokomentarisao da je ovo pobjeda i da treba da pamti datum taj. Lazo debilu, slušaj sad ovako, kod tebe ćemo sve da premostimo. Sada kad tebe ubijemo, ubićemo ti tatu, onda ti ubijamo brata i sve što si poznavao i volio ikada. Znači, tata i brati stižu brzo, dođi Soprano i ti da mu kažeš šta ima, jebao sam ti mamu za sve. Pičko jedan, rekao je Miljković, poslije čega se u razgovoru bacio drugi glas. Ovdje vepar, druže, gdje si laki, jeli bre, kome će grobari da puše kućeve, sad ćeš ti da vidiš kako se puši kurac. Slušaj, znaš da će da te biju toliko, znači da moliš da te ubiju, a imaš sreće što mi ovdje deremo ove glupe Crnogorce, pa ne možemo mi, jer mi se već spremili da drkamo kurac od Pjevalja do Beograda i da ti ga nabijemo u oko. Tako da crkni smrade ciganski, sve ćemo da vas pobijemo, sve znači, tatu i brata ti šaljemo ekspresno, rekao je Belivuk. Kasnije tokom večeri Belivuk se javlja još jednom sa željom da se zahvali da mu prenesu još, kako je rekao, utisaka da malo nahrane ego. Budimir mu zatim prepričava između ostalog i da bi Vukučević da je ušao u garažu pobio ko zečeve. Spasilo ih je to što je iz vozila koje je bilo visoko morao da izađe ispred nje. Hitac koji je kasnije tokom fizičkog obračuna ispalio nikog nije pogodio. Ponovo se dotiče toga da je Lazi bio zabodan jarbol u dupe. Belivuk u jednom trenutku od Aresa traži da mu ne preskače te sočne detalje. Kreni od početka, brate, zamisli kreneš knjigu od 500 strana, a čitaš sa 347. Nije zanimljivo, moraš da kreneš od prve. Ja znam da je to tebi naporno, brate, ali daj da malo uživamo i mi, kaže Belivuk. Ajmo iz početka, kad je ušao, palio je, to znaš. Onda smo ga tukli, onda je pao u nesvijest. Pa smo ga onda uveli unutra, pa sam mu ja skrcao prst, rekao je Budimir. Belivuk mu je odgovorio da je te detalje ispratio. Znamo da smo mu mi onda pustili našu poruku i da je on hrabro rekao da se on nas ne boji. Reci mi, brate, jel smo mu utjerali strah u kosti onako, zanimalo je Belivuka.
Ma bio je nakaže, nije znao gdje se nalazi, nije ga trebalo ispitivati, mogu uzeti neke pare, uključio se u razgovor Vlado Draganić. Pa nismo ukoste, ali zato smo mu pluća, napunili smo ga crijevom vodom, brate. Davio se brat u plićaku, kazao je Budimir. Mali pegla, sve vrag nosi, ja nemoj polako, sačekaj malo, strpi se, nadovezao se Ha, 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 to još nismo radili, ko se sjetio te gadosti? Lebati, jel promijenio priču do kraja, reci mi samo jel bio hrabar do kraja, da ga još više mrzim ili je postao pička prije kraja, zanimalo je Belivuka. Vjerovatno bi nešto i rekao, ali koga jebe, on nije pri sebi, jebu ga ti, ne zna ni kako se zove, a ne nešto da kaže. Imao je potris malog i velikog mozga, odgovorio je Draganić. Brate, pa ko će kome je palo na pamet? Bariju, to je Srđan Lalić, kome može da padne, davio ga u plićaku. A on je bio izgubljen, brate, nije on hrabar da kažeš držao se, nego nije znao gdje je, brate. Mnogi smo ga otkinuli, brate. Izgubljen je bio totalno, rekao je Miloš Budimir. Belivuk prema komunikaciji nije mogao da prežali što ga on i Miljković nisu ubili. A reci mi od čega je umro, jel od batina ili ste ga nešto udavili, jel mu jarbol viri iz dupeta dok je bio živ ili mrtav, zanimalo je Belivuka. Nisam prisustvovao činu, odgovorio je Draganić. Brate, umro je od stresa, smijući se nadovezao je Budimir. Draganić je na Belivukovu konstataciju da kantona ili bari možda opluđavaju Lazu rekao da ga seksualno zlostavljaju, a potom ironično konstatovao. Zgodan je maneken.